Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Christine Temari, agent du CCISM, au sujet de l'opération Fénois durable en Réau Tahiti. Te whaatupune matoho e challenge no te mea no te mo whia patana e wo tapia hia mei I mhatoa, I mharato o leteri sachet e kofare, Eureka e Blue Star Savat. E no ai arato label e tra challenge toa, challenge no ato e arato e Peru e moni e te veo. No tea pia tapio o na oe, I fope I te mo te ato. Si e nene, e ni he atu nei, si nene, ia tau iri pe I to tato whirurira. I fo tato e whaorero plastic, paurua tramo mea, e I fo to tato e atu to tato whenua, veso mei ho e whenua ma, no tātou motamari amui e. Ia nene toa e hapi, nene toa tātou hapi ta tātou motamari. Nā whea e rawe taramo hipa. I he hare noa ni a tenet. I fo hare pārau te peu I rape. Pas te prone he tu hare pārau te peu, te hawa hau pārau te peu. I fo hare pārau te peu. I fo tauri team a, te mea te tapati. I fo toa mo metua e hapi to tamari mitra. Tahu tim a e min matamo ia ho I hairo muriro e te hare waha te tau me I fora tamari e wheruri toa na te me toa e hapi tamari na whea e atu to tato whenua no rato hoa muri no rato hoa e moe tato o rato ra e vei mei rato vei mei te whenua mā me te to tato horohia mai na te whatu I fo tato atu me te to tato e veso no tato atamari me ma